cyawe Mana ari wowe hadisa prida danitamana banda da sale gone kasi urakoze data we ajeje wene la guarda da sale passi la gesh urakoze data tassi di ve cyubahiro we di le pride ne faktide yagumyambaza nijoro nyine ko biza gukunda ariko nshimiye Imana nubwo intege atari nyinshi cyane ariko turakora uko zingana Imana ishimwe cyane icyangombwa cyane kiruta byose nuko Satani aba yatsinzwe kandi gutsindwa kwa Satani reka nkubabwire ni ukuvuga ngo kuri ntiyarakeneye ko mvuga uyu munsi w'iki cyumweru shobora guhagarara ahantu hamwe n'ubwo nosura yarankicara kuri aba yatsinzwe Imana ishimwe cyane reka nsaba abayumbe batambuke tunga nimuze twiyegereza ubwiza n'undi wari we wese wumva ko hamagara ubwiza bw'Imana kugira ngo twumve icyo Imana icyatumye tuba twazindutse abantu bakareka kuja ahantu hose hari impamvu yabyo impamvu rero iba yakuzanye tukaza ushaka ngo irengane cyangwa ngo usubireyo gusa ngo turinze saa sita ko zigera ariko hagira igikorwa muri aya manywa Imana ishimwe cyane shiramwe papa Shaka bimewe nawe Yesu arakora umukozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimewe nawe Baba arakora ibyo ushaka bimewe nawe Yesu urakora ushaka ibyo haleluya panda la Mungu ni kubwa kwa watoto wake ibyo ushaka bimewe nawe Yesu arakora ibyo ushaka bimewe umwami Yesu
ibyo ushaka ushaka bimenywe na Yesu. Yesu arakora ibyo ushaka bimenywe nawe. Yesu arakora ibyo ushaka bimenywe nawe. Yesu arakora. Yesu arakora. Yesu arakora. Yesu ara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Warakoze ma. Waduhaye appointment. We need to ask you, Seigneur, in order to receive whatever you need. Tell me la so. Zilia yesai. heza mikrofone ntungana asenga Imana. Urakoze Mana. Tugushize hejuru Kristo. Wewe buhungire n'ubwugamo bwacu. Levori Maria Grace. Mbaraga z'ubwiza bw'Imana nizimanuke mu mitima yacu. Twakira icyo washatse kutwumva. Mugarago wawe Imana uhagurukijwe hano kugira ngo hamye. Ubushobozi bwawe n'imbaraga zawe. Hallelujah, hallelujah. Umunsi wa none. Umuntu wese wicajwe ahantu no kumva. Urakoze Mana yacu mu izina rya Yesu. Chando negazi. Frere Mardena. Mana we bize neza. Mwizina rya Yesu Kristo. Bwiza bwawe. Ukama kama. Bwiza bwawe ni ubane natwe. Kamara twashe kumva. Twashatse kutwumva. Mbaraga zawe ziduhinduze. Kumva kubw'ijambo ryawe Yesu Kristo. Ijambo ryawe riducure. Ridushire mu kigero cy'idutunganye kandi ridushire mu nzira nziza.
urakoze Kristo kuko ubashe kumva kandi ukabasha gukora. Ni mu bushobozi bwawe Yesu tubisenze kandi tukaba tubisenze tubyizeye kuko uzi Imana kandi uri mu ijuru mu buturo bwawe. Kristo wera turakwiha Yesu. Tutere haleluya. Tuzamura amaboko tutere haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kuko imisozi gose Yerusalemu uko ni kuiteka gusa abantu be abiringiye Uwiteka bameze k'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa kuko imisozi yose Yerusalemu uko ni kuwiteka gusa abantu be. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Uzamura icyubahiro cy'Imana. Efemerwa. kadisa Abiringiye Uwiteka bameze k'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa kuko imisozi gose we Yerusalemu uko ni kuwiteka gusa abantu be. Yerusalemu niwo mujyi wa mbere, niwo mugwa wa mbere ugoswe n'imisozi miremire cyane. Imana iravuga ngo nka kuriya Yerusalemu izungurutswe n'imisozi yose, uko niko naje ngose abantu baje. Ariko dufite ikibazo muri iyi minsi. Jambo naje kubabwira uyu mugoroba, naje kubabwira ijambo ry'ibibazo by'ubwoba abantu bafite. Ko abantu ibintu byaracitse. Abantu bose bafite ubwoba, uhereye ku mwana mutoya ukageza ku mukecuru basezereye, wese afite ubwoba kandi ubwoba afite n'ubw'ibihe. Imana ishimwe cyane. Amen. Ariko nakubwiye ngo aya manywa naje kubwira ngo ese ubwo bwoba n'ubwiki. Nimba ubwo bwoba ufite oba hari ahandi hantu, hari ayandi makuru wowe ufite ayandi atarayangiye kuvuga hano. Hari ibindi bizoba byaratumye iwawe mu develop ubwo bwoba cyane. Mwe muzamusengera hehe cyangwa muba hehe cyangwa muzamusoma iyihe Bibiliya nimba ubwo bwoba twoba tukibugendana. Mana ishimwe. Mana himbazwe cyane. Kandi sibanga warabizi nejo bundi turamiye kandi sibanga barabizi nejo bundi turamiye dushirimu uri munsi iyo twibutse iyo neza yarakwimanye uwo Yesu icura ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi n'ejo bundi turamiye. hari umuntu Imana yo yarimanye uyu mwaka gusa, uyu mwaka wonyine. Nanone yatwimanye n'uyu munsi nahereye ku mwaka kwanza. Hari umuntu Imana yimanye uyu mwaka cyane. Tunga abantu waguruka gira gucyubahiro cy'Imana. Imana yabarakwimanye uyu mwaka gusa, uyu mwaka wose kugeza na yemwe muhaguruka Tereza haleluya nishake nicare kabisa. Nimba umva rukundi Imana gusa yakurinze gusika ku Imana akaba guproteza gusa. Zamura icyubahiro cy'Imana, uzamura icyubahiro cy'Imana. Zamura nimba hari uko Imana yoba yarabigenje iwawe, Imana gusa mu wawe ukabona ko tutereza haleluya gusa z'amashimwe abe nubwo twokwicara. Imana yakwimanye, uzamura icyubahiro cy'Imana. Zamura icyubahiro cy'Imana nimba hari uko Imana yakwimanye yewe. Kida samela Kristo. Asui
zamura icubahiro Katonda wange Mana. data tutwimana data we Maida sa. Da garga de saferie. haleluya amen Amen. ariko mwike hasi ariko Imana igira neza Amen. mu mihanda tugenda Urupfu turagendana. Ililililili. Boga. Ubuzima bwacu ubuzima twishime tukiriho tubyitaho cyane nyamara Imana niziza niwe makuru turengera nyamara Imana niziza niwe makuru turengera nyamara Imana niziza niwe makuru turengera. natekereje iri jambo umunsi bambwiye kwigisha mbanza gutekereza ubwoba abantu bafite ndahumirwa ubwoba abantu bafite ndahumirwa kandi ubwo ngubwo nibwo bugejeje abantu ahantu hakomeye tusome Zaburi ya 91 wumva abantu uko baza bavuga Zaburi ya 91 Zaburi ya 91 Zaburi ya 91 uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira Imana yanje niringira kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi. Reka mbabwire Dawudi yajanye n'Imana kandi yabonye ibintu wowe utarabona kabisa utaranigera uhura nabyo. Mu bantu bahuye n'ibintu bikomeye bohahamuka ba Dawudi barimo ba Daniel barimo ariko naje kukubwira uyu mwanya yamanywa umwanya muto yadusigaranye naje kukubwira hejuru y'uburinzi bw'Imana. Mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa baravuga ngo ni protection divine cyangwa divine protection cyangwa se kurindwa n'Imana cyangwa se kurindwa kwera uko wobyita. Hari ukukurindwa ukugusanzwe ukundunga ukunza nkubwira ngo simba dore imodokari yari kugonza inyuma uko bene uko kunda uko siko twaje kuganira cyangwa kujuza ubaka igipangu kazuru gashira n'amatara yo hejuru n'ayanda yabona umuntu akazashiraho na sirikwe ngo nibakoraho amashanyarazi afata umuntu wajega nijoro ariko umuntu agapfira mu kirengete timuri ababona aje rero naje kubabwira kurindwa kwera utegereze sirikwe basiga bashiraho ipangu wakora ugiye kwinjira sirikwe kagufata umuntu akamasubira nkiriya kwibarabara umuntu yamara kwirorosa ikirengete agapfa ukibaza ico yabikoreye ugahebura. Umuntu akagira amaescort imodokari zitatu imbere izindi nyuma zikagenda yose yawe akabari ivaho amapine ukarenguka abaescort bagasigara bahagaze umuntu agapfa. Imana ishimwe cyane. Abandi bakagenda mu bwato ntimwabibonye ejo bundi ubwato bukihinduriza bakagenda twaye tureba gucya burarenguka. Imana tubabarire cyane. Hariko abandi bakoga bakaza bakabatabara bakarenga. Ariko reka nkubwire ngo ntaco wokora ngo habeho uburinzi wewe nta nakimwe cyawe cyo kwirinda ngo washizeho umugambi. Uwo ni umugambi udushirwaho n'Imana iyo umuntu avutse akabaho Imana ikarema umuntu. Ikintu cya mbere izibanza kurema ngo yararemye umuntu nasomye neza izibanza ikarema umugambi wo kurinda uwo muntu ntunga utarabaho imigambi yawe itarabaho Imana itaravuga ngo ntungana azabaho imarayika yari wararemye uzakurinda wowe ntungana iba yaramutayarishije isi itararemwa n'ijuru zitararemwa kandi buri muntu hagira marayika wiwe apana babiri ntawugira babiri ariko abantu murebe za miliyari z'isi ikamenya wantungane gusuzoza umenya ahangaha
inza mbona mu kibuga bapiga bakavuga ngo hari kamera bashizeho nkaziri ngo imwe izozigenda ku muji wera umwe gusa, kamera yiwe gusa ihaye imujaho n'igihe yicaye kugeza igihe batahiye, iyo kamera ikimuriho yasinzira ikamujaho yahaguruka. Imana ni kuriya nayo izigira. Imana izire mu marayika wo kurinda umwe kandi ikagushinga wewe ntungane ikagira uwawe, abana bawe bose ko ari 5 cyangwa 8 umwe akagira uwiwe akari bibarinda, tizigira babiri. Nico gituma uzubona Imana ikayigwana kwa mzehe hari itobanza kwasiga ngo ije kugwana iwanje, iba yasize umumarayika waho gusa uri kwa mzehe naje uwanje hari abahari. Mwoza muri cyubahiro cy'Imana. Haleluya, haleluya. Umuntu wese agiruwe tukazugira ikibazo ngo bazuhamagare ngo duhamagare marayika uri ngo hano byacize ngo umuriro watse ngo ojana umuntu nushakuza witonda aho uhagaze hariho marayika Imana yaremye ndaza kumubabwira. Uwo ni uzugenda akavuga ngo tungane ko agiye guhaguruka, icara, bzuka, ryama, kora ikicuruza, urungutse, genda, garuka, burije burakeye umwaka urashize, tungana ariko ntahashima, agira garde dikoro ubinyuma ntazaboneka, azaboneka gusiye amakandi. Hari igihe utona bimenya, hari n'abatamuzi. Uko nta muntu udafite bodyguard hano inyuma. Uwimana yaremye nta muntu utagira bodyguard. Kofi bodyguard wawe mashini gani abameze gucya kandi ngo ntazasinzira ntazahunikira. Zaburi hariya ahangaha 121 ikurinda ngo ndishobora gusinzira ndishobora guhunikira kandi ngo izikurinda kumanywa. Imana irinda Abisiraheli ihora ikanuye tizisinzira ntigira ibitotsi ntizirara muri veye ibaho iteka ryose. Uko niko nawe bimeze. Uburinzi bw'Imana bukomeye kandi abo ngabo ntizikoresha abamarayika babiri. Imana yigiye kurinda umuntu. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana imaze kurema umuntu ikabona ko akwiriye ngo Imana yamenye neza. Mwumve mbabwira aho byaturutse. Usomye mu byahishuwe 12 ndagira ngo ni 10 cyangwa 12. Bibiri zitubwira intambara y'umugore ngo ni inzoka n'ikiyoka. Ngo ngiye kubona ndababwira amajambo akomeye umunsi ariko muragerageza kuyumva ko ndashaka ngo mbaturukire hariya mwumva ahantu ico twita protection divine cyangwa ubwo burinzi bw'ubuhangange bukomeye. Apana ubugatsuba dusheganya gutya ukavuga ngo kurirukana nde gutya wogera gutya ngo kurakanga imbeba kurakanga iki. Imana ishimwe cyane. Hariya haravuga ngo ikiyoka n'umugore. Imana ishimwe cyane. Yohana bagiye kubona ngo abona umugore ngo uhaura muswibise ngo uhaye ushaka kubyara ngo aragiye kubyara ngo uhaye aramuswibise ngo abwire ngo abone ku ruhande rwayo ngo abone inzoka itukura ngo yari ifite iyo nzoka naratanga ngo yari ifite imitwe 7 ngo n'amahembe 10 kandi ngo yari ihagaze gusa ngo irinde ko uwo mugore abyara nimara ngo ifate ico uwo mugore abyaye ngo ikirye iri iruhande ariko yari yakiniye habi. Muzamuri cyubahiro cy'Imana. Haleluya. Ngo uwo mugore ngo ababajwe n'ibise cyane ngo ikiyoka kiri iruhande inzoka ifite imitwe 7 ntunga wari wayibona itukura ngo ifite imitwe 7 ikagira amahembe 10 kandi ngo irekerereje gusa ko umugore ashira hasi ngo yamitora amaze ngo ariko ngo aho ngaho bariko bakinira ngo amaze abona ko ngo yongere kubona ngo abona ko marayika Mikayeli uwo niwe mbabwira gusa. Abandi ba marayika turabihorera. Marayika Gaburiyeli na makuru azaza kubwira abantungane abakerubi nabo nuguhimbaza no kuramya no kubwani makuru. Ariko uyu mwanya wo kurindwa gukome ni Mikayeli. Ngo abona Mikayeli ko agenda ngo atera cyakiyo ngo arakigwanya ngo aragitsinda ngo aracohereza hamwe n'abambari bayo ngo kiramanuka kwisi. Wa mugore ngo arabyara ngo mare kubyara ngo abyara umwana ngo baramumfata ngo yarabyaye guke abamarayika kera ngo babaramwatse cyakiyo kandi kigeze kibona. Umugore ngo yamaze kubyara guke marayika w'Imana ngo yamamusingira umwana ngo aramujana ngo bajana umugore ngo baramubwira ati banza uruhuke hano ga iminsi 1260 ube nkuruhuka ngo kiratsindwa. Cyakiyoka ngo baracohera aha kwisi ngo aramanuka kandi ngo ico kiyoka iyo ngo niyo Satani ngo niwo wa mwanzi wacu ujya wakera ngo aramanuka ngo ashike hano ngo aravuga ngo nubwo namanutse hano ngo akurikira wa mugore ariko naratangaye ngo wa mugore ngo Imana ngo imuremera amababa 2 ngo iramubwira ngo naje mu butayu. Cyakiyoka ngo kimuje inyuma ngo kiruka ngo ikintu kimeze nk'inyanja ngo kiruka inyuma y'inyanja ngo y'uwo mugore ngo amazi isira mutabara ngo isira sama ya nyanja ngo iramigwa.
amaze shaka iyoka ngo kiravuga ngo ubwo uyu mugore asize akagenda nzohiga urubyaro rwiwe kugeza igihe iminsi yiwe ngo kuko yari ko akora ngo afite iminsi mike kugeza n'ubu nyine niyo satani kigihiga ubu nyine. Mwanyumvishe neza ngo ararasa itanganika ngo yamiwe. Tekerezaga uwo niwe tukeye duhangana n'uyu munsi. Amaze uva nkubwire rero uwo nguwo Imana iravuga ngo habe nubwo bimeze gutyo, habe nubwo avuga ngo yamanutse hari nzoshiraho uburinzi. Nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza kiriho, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza kiriho. Uwo mugore Bibiliya imugereranya n'ubwoko bwa Isiraheli. Uwo mugore Bibiliya imugereranya n'ubwoko bwa Isiraheli ni twebwe ubu nyine. Kandi naratangiye uhasome neza. Bibiliya iravuga ngo n'umugore wari ukenyeye ngo yari akenyeye ndagira ngo izuba ngo ukwezi nako kukaja ku birenge. Umugore wo kenyeri ariko tekereza apana super wax, apana orande, apana izi zagashwashwa, izuba gutyo. Ariko none ndatangaye umugore wakenyeye izuba ndunga wakenyeye izuba akandagiye ku kwezi ariko satani kamivuga gusa ngo irahagarara hariya. Umugore wakenyeye izuba ukwezi agakandagiraho ariko satani kangi kaziguma kureba gusa ngo naje kuzarira koraho. Ewe Maria, oh, umebarikiwa na Bwana. Ewe Maria, ewe Maria, umebarikiwa na Bwana. Ewe Maria. Mikaeli ni uwo munsi. Mikaeli ni umwuka Imana yaremye. Abamarayika ubundi ni imyuka. Imana yaremye Mikaeli gusa yamimurema habe n'igishushanyo. Iyo baba bashushanya marayika Mikaeli bazamushushanya bakamabereka n'inkota iresha nkagucyo. Nta kindi kintu, nta yandi umwitwero wiwe inyambara bafite nimbugita ngo iresha gutyo kofi. Kandi aho iwe nta kindi, nta yandi makuru. Tazaza ngo avuge ngo Imana irera, tazaza ngo avuge ngo ese mwabyibwije gute. Iyo ashitse urugo rwawe inyuma y'urugo rwawe agasanga abazimu azamatema tazabaza kandi yamara kamaja mu ijuru gutanga raporo. Uzabura icyubahiro cy'Imana mu haleluya, haleluya. Taza nta kindi azakora, ntazabaza ngo ese aha ni mu rugo kwanda tiyobaza ngo nashitse kwa ntungana iwe gusa azareba gusa ngo azamaregera n'inkota akamashika gacumi yamara kamasubirayo mu ijuru akagenda. Imana ishimwe cyane. Marayika Mikaeli nta kandi kazi kiwe. Gaburiyeli azazana ubutumwa muze akakubwira ngo Imana igira neza, abakerubi bakakubwira bakaririmba ibyo ni ibindi. Ariko Mikaeli we tumubwire ni bodyguard ubuhagaze. Kandi Bibiliya iramwita mu Cyongereza bamwita ngo ni archangel cyangwa archange. Abantu bita abana babo ngo ni archange. Ni ukuvuga ngo ni captain wa yandi wa angels cyangwa wa ange cyangwa se wa marayika. Ubundi archange ni ukuriye, ubundi niwe prince wo mu ijuru. Intambara yananiranye hari usize ubwoko bwa Isiraheli nimwe nibwo Imana yagiye yonyine guca neza ingobana. Ariko ibindi byose intambara zananiranye aza yambara ikirato inkota ibiri hano gusa nta kindi aza yohereza. Kandi uwo ni wuzu turwanirira mu bintu hayicamwe byose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kurindwa n'Imana rero reka ngubwire tugakangwe n'ibyo bakubwiye, tugakangwe n'ibyo wabonye, tugakangwe n'ibihaye bikubaho, tugakangwe n'ibyo hayicamwe. Tiworeka kubicamwe. Satani yaramanutse maze kubibabwira, yaramanutse ngo araza no kwisi yamatangira guhiga kuva uwo munsi acira inyanja amaze ngo isi kasama ikayimira ikayikuraho ngo azagenda higa kugeza uyu munota. Ukuna nijoro ni wari kugenda uzunguruka inyuma y'inzu yawe, nijoro ni wari kugenda uzunguruka inyuma y'abana bawe, nijoro abantu bakajyama bakarota amapepe ibintu byose bigaragara. Ariko reka nkubwire ngo geraho wibwira uti Imana tikere kumwe nawe. Ambura n'ukuboko kwawe ka Petro uvuga uti mwami ndarengewe.
n'Imana uburinzi bwera pastor ni ibintu bikomeye. Imana nizi shiraho protokolo yonyine, Imana nizi irema ikavuga ngo naka azoza agenda ahagarara acaha ahandi azoharenga ahazoza harenga nazoza kandagira naca ku kiraro kigatema agazika. Imana izohereza ibindi biraro. Ko muragira ngo bariya ni ukuri bariya bose kuri abarokotse hari suko bari bazi koga muri iriya bato yamyigira ngo ba, ariko Imana iri kugufiteho umugambi. Mwumve iki Imana izikurikira. Imana ihayiturinda. Hari gitorinda uyu mubiri, nico gituma tuza tugwara nk'abapagani natwe kandi tukaremba tukababazwa tukishima ibintu bikaba tugacika amaboko. Ariko kurindwa kwera uko divine protection nababwiye, Imana izirinda ubugingo ntabwo irinda ikingiki. Ishobora no kureka kabisa iba amaguru agacika amaboko agacika akanwa bakagasona ukaza urebesha amaso gutya, ariko ikavuga ngo ubugingo bw'uriya muntu ufitwemo na marayika Mikaeli ufite imbuga itiresha gutya ntaworohayika habe nubwo wogira gute tuzobukureka nkubwire kuri aya manywa habe nubwo mwohagarara habe nubwo abarozi bazohagarara n'abazimu bose bagahaguruka bakaroba bakazamera amababa, nta muntu numwe uzica ubugingo bwawe nimba Imana itabihanguye. Kandi Imana igifite ibyo yapanze ga nico kibazo. Ariko Imana ibyo yapanze hari ubugingo mze bwawe hariya kuva imyaka wabereho utekereza imyaka wagendeye mu modokari tutaravuka waravuza amakuru hano nta munsi irahirima habe pi. Hari kukage ejo bundi twaciye hano ninde twari kumwe ni John ducare ya kwa Sion ndangiza ikirato gucya hari ndangiza ikirato ngo ngire gucya kaza mbona gusa amaraso hari inyama zo munda simenye nkabona igikamyo giparisa hariko simenye ariko ngo mbona ikirato reflex ramwe ngo ko si umuntu bagonze inyama zitoza amaraso hariya. John ni wo wambwiye ati njewe mbona igice kimwe cagiye mu ibarabara. John nambwiye ati njewe nagize gutya mbona ikindi mu mapine si hariya. Uburinzi bw'Imana kuga ntakundi nyine nuko ni muzamuri cyubahiro cy'Imana tuze uzutekereza ko ndababwira ngo ntaho ibyo biba byashitse. Ariko reka nkubwire Imana izirinda ikakurinda bugaca bukira, ariko washika hano ukamuvuga ngo ndiwohaguruka ngo kurumva warushe ngo umugongo ntumeze neza yo kurekura sinakurekura Erega sinakurekura Erega sinakurekura. Tiwozorohereza na marayika ukurinda tiwozumworohereza nawe ngushire mwaka uvuge ngo bana we uhindukira urebe ngo ese ni wowe turi kumwe hano uvuge ngo ese turi kumwe di marayika turi kumwe wanje ni hano ni wowe Mikaeli wanje sawa none biragenda gute gitondo uzuyibaza ngo ese turaca he hariya tohanyura ikubwire ngo yego cyangwa oya ye uzubaza wewe marayika ububaze bodyguard umubaze ngo sinzira imeze gute tugiye gucamo. Imana izire kuri inzira. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Takintu na kimwe ndakurahi uzokora Imana itaragukora inyuma ngo baze kubwire ngo marayika wawe Mikaeli ngo baza kwereka inzira ngo ngahegenda nta na kimwe muze. Imana iri maso itazisinzira itoryama twasinziriye ariko kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwa Yesu. Ariko nitubabwira ngo nimuze turamye tuvuge ko Imana igira neza yaturinze n'abana ba 8-10 ukazamuvuga ngo ndi wohaguruka ngo yenga uko yarushe ngo urakecuye aho urakecuye sawa bakuregera Satani. Imana ibe nkivuga ati uyu n'umukecuru ndaca amazereka nanje sinzire amazi urebe ibintu bikubaho amazi urebe ngo cyakiyoka kiragaruka na ya mitwe 7 n'amahembe 10 amaze kikuyoragure. Turwana n'abadafite ntiturwana n'abantu ntiturwana. Bibiri iratubwira mu Efeso 6 ngo ntiturwana n'abafite inyama n'amaraso ngo turwana n'abami batuye ahantu ho mu kirere n'ama esprit satanique. Uzuza ukaza gusa ngo yaye we woza gusa wogwana gute ukagwana n'imyuka itagaragara ngo n'imyuka yo mu kirere. Ariko bibiri iravuga ngo nimutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mwashe guhagarara ngo mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Mwoza muri cyubahiro cy'Imana nimba turi kumwe. Hallelujah. Unakubwira gure kubwoba niba ufite ubwoba aya manywa bushire hari ushaka ubugire habe n'ubwo bugira ukinjira mu kirengete iminsi yawe izogusanga muri yo habe n'ubwo uzobugira habe n'ubwo uzohamagara abayumbe kofa kaba mu wawe ukamucumbikira ukanamwadopta nkuko wabigize.
ndakurahiye kuri kw'Imana iyo utamenye ko ufite marayika Mikayeli uhaye urinda inyuma ya Kofi nanje birori hari icyo twadukora mu wawe n'ubusa hamagara uvuge ngo urugo rwanje Mikayeli abahehe abushize hehe uzabura haleluya 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 nishimwe cyane Mana himba. niba utaramugira ngo umuzane Mikayeli umushinge uvuge ngo uyu aya manywa Mikayeli uzurinda urugo rwanje nanje ndamumenye ndakurahiye ibyo uhakora n'ubusa habe n'ubwo uzasenga ukiyiriza nababwiye ngo inzoka itari gutinya kwegera umugore wambaye ukwezi ukandagiye ukwezi wambaye izuba ntiritinya ikamyagara ngo nabyara irafata nasomye komantere irambwira ngo uriya mwana wari kuja kuvuka ni Yesu uriya mugore ni n'ubwoko bwa Isirayeli ni hariya bariya bariko baja kugira hari bacohereje hano kuri yaratsinzwe Bibiri iravuga ngo washuruwe itera hejuru himbaza kuko umurezi wahora gukurega yamanutse ariko wasiwe urire wanyanja we nawe wasiwe ubonye ishano kuko umanukiwe n'umubi Satani ariko sinakurekura erega sinakurekura sinakurekura erega sinakurekura Imana y'umubibihe erega sinakurekura iteye ubwo Dawudi arandika hano twasomye Zaburi ya 91 aratahura neza Dawudi ngo yageze irigwiriya yari yaramenye Imana ruranywana ntunga yaja mu murima bakirirwana n'Imana intare yaza kica agaceceka narasa ba Samsoni uziko Samsoni yigeze kwica intare habe no kuza ngo abwire nyina na se yararengutse hirya ngo ahura n'intare ngo yamashwanyaguza ngo aze yamabwira ati nange kuri Petit Bezo nta kibazo amakuru mukomeze wow kwica intare ubu nyine ntungana bari mu binyamakuru aba bantu bose babashitse hano tungane wa nizitare ntamaboko yamababwira ati Samson yamabwira ati oyaye amakuru ni meza none se ko watinze hari gahunda ariko ntimugire ikibazo ngo aragaruka umunsi wa kabiri ngo aragaruka haravuga ati ariko yarapfuye nije wishindana tireka nje kureba ngo hashika ngo yamasanga amagufwa yayo ngo haritse nk'ubuki aradaharajya araza heza n'abandi ati sawa habe no kuvuga uburinzi bw'Imana habe no kuvuga amasanga izuki yaritsemo akuramo arajyaramira amasheceka nta makuru ariko gusama amenya ngo intare njewe nokora ku ntare ariko hariho Mikayeli wari inyuma yiwe ufite amaboko ngo araniga gusa niwo wari kuniga bari aba Dawudi rero kubera yamenye Imana Dawudi yamenye Imana mu bantu bose amaze yandika izaburi aravuga ngo umuntu uba mu buhisho bw'Imana mu Cyongereza bavuga ni secret place utuye ahantu hari secret Imana reka nkubwire kujya aya makuru Imana iziduhisha ahantu kandi tuhaye tugenda buri kuri ntunga kuri ugira kantu kawe akabuate kawe coffre fort yawe Imana yashizemo ikuzunguruza uzuhagurukana nayo ukicarana nayo imodoka ari nico gitumiza isimba kujya igaca ku ruhande cyangwa wasitara ukikubita hasi ariko ukabyuka abana be bajyamye yabaremeye ubwihisho hariya ngo hariya ababaho ngaho ababaho ngo bazaba mu mababa yisumba byose Imana iravuga ngo izatumundikiriza uzimanutse hepfo ngo izatumundikiriza moya yayo ngo kakwakundikiza ngo kiza kirambura amababa ngo kigatwikira utwana twayo cyangwa ngo izuba ryabaye ngo kikagira gutya ngo kiza kirambura amababa de metre gutya kugira ngo abana bayo bamere neza ngo ariko ngo kigasura kandi ngo cabona imbeho yabaye ngo amoya kigashiriri uko ngo ni ku Imana izibundikira abantu bayo kumanywa na nijoro ngo igiteye ubwoba ca nijoro ngo ndaco kizagutwara ngo habe na mugigi genda kumanywa yasaze amapepo yasaze nta kizadutwara hari ngo abantu igihumbi ngo bazagwa iburyo bwaha iruhande rwawe abantu izovu ngo bazagwa iburyo bwawe ngo kandi uzabirebesha amaso ariko ntibizagufata umvaga Imana uko izivuga wewe hari abantu 100 bari bagwa iruhande rwawe hari abantu 50 bari bagwa iruhande rwawe none ufitiye kibazo nimuzamura icyubahiro cy'Imana haleluya Wanasifiwa milele. bose bazoza Kada sabila nta na kimwe uzoza ubire Heriene sova. Mana we Wo. uyu nawe aragiye sawa uyu nawe aragiye sawa 50 nushaka uzoharura uko hari abantu ibihumbi bamaze kugwa uzubibona hariye kandi ntugire ngo kugwa hariye n'abagize urebesha amaso kuri televiziyo bazitse abeshi n'abandi bagiye n'abandi bakorewe ibindi uko bajya babagwa iruhande rwawe tuzubibonesha amaso yawe turiho
Mana ishimwe cyane. Mana ihimbaza. Imana yaturinze. Imana ikavuga ngo mvuye mu ijuru kurinda urugo. Kofi, urugo rwawe. Mana ishimwe cyane. Mana ihimbaza. Uburinzi bw'Imana burakomeye. Umunsi umwe Daniel ngo yarasenze tugiye kurangiza ngo arasenga iminsi 21 afatira no na 2 na 3 na 4 ngo amaze kandi ngo yarabonye gusa ngo Imana yari ihinduye gucya ngo abone ibihe by'intambara ngo bizoza. Daniel ngo agira ubwoba niho yavuze yari mu gice cya 10 ndagira ngo usomye igice cya 10 gakomeza ngo arareba ngo bibiri iravuga neza ngo Daniel aravuga ngo ngize ubwoba bwishi cyane ngo habe no kujya birananiye ngo nubwo ibijyari byiza ngo aragenda afata iminsi 21 ngo atajya atanywa se ngo aravuga ngo Mana umbwire ibi bintu bigiye kuba byanteye ubwo nagize ubwo ngo aramanuka ngo amaze kurya ngo amaze kwisonzesha ngo aramanuka iyo minsi ishize ngo hagarara kuruzi ngo ku ngombe y'uruzi ngo agire guce mwumve mbabwire ngo agire guce ariko ndaratanga kandi ngo yari kumwe n'abantu benshi iwe muri we nakubwiye ngo Imana izoko Mikayeli wawe yoba ariho tutamuzi tutatunamubona igihe yashitse nico gituma hariya uzubona muhaye murasaguke sasu rigakubita yuri kansiga Mikayeli wanje kuri abantu nukungukuguza nimba mufite kandi ni wowe uzumutyaza nimba utaramutyaza utahaye umutyaza hari azokugenda inyuma nyine baruhe barugusogote nugupa ariko nimuhaye umugaburira ukazumubwira ngo uri tayari wafashe irasiyo twagiye mu ntambara Mikayeli wawe azobahagaze guki muzamura icubahiro cy'Imana. Daniel ngo agire guca Imana ngo iramutabara ariko ndatangaye na Mikayeli ngo agire guca ngo abone umuntu uturutse mu nyanja narahumiwe niwe muntu habe nubwo atogwana nje Kofi namubonye gusa guca gusa namubonye ngo yarangije umuntu ngo abone umuntu ngo wambaye imyenda y'igitare ngo mu maso hiwe ngo arebe mu maso hiwe guca ngo akazabona ameze nka yasipi ngo yareba guca ibirenge n'amaguru guca ngo akabona bimeze nk'imiringa ngo yareba guca mu maso ngo akazabona arasa noneho ngo nk'umurabyo hari umuntu wose n'umurabyo murawuzi uzi ukusa hari kansiyeri umurabyo apana umukororombyo umurabyo pa tunga wosa n'umurabyo urawuzi ko birira ko wumve ko umuntu uje gutabara hariya Daniel gusa gituruka hari kandi ngo Daniel yariko bibona ngo bari kumwe bose ngo amaso yamaba ngo pi ariko ngo yamagire cyo ngo abone mu maso ngo abona asa n'umurabyo ngo umubiri wewe ngo ni yasipi ngo arageze ngo yarakenyeje ngo umushumi gusa yarakenyeje niziza haba abantu bamaraniyeho ngo izahabu zacukuwe iziriye hariya ufazi yakenyeje ufazi nizahabu hariya bacukuye zikiri original izo gusa ngo iyo niyo sentire yiwe hano gusa ngo umugabo ngo amaze araseruka Daniel ngo ahagaze hariya ariko Daniel ngo abaze ngo aramubwira ngo Daniel ngo apfe kumukubita amaso gutya ngo yamahwera umvaga hariya umva ubutabazi gahari tunga umuntu gusa ajya gutabana ngo agire gucya gusa Daniel ngo yamaye kwita hasi ngo wa mugabo ngo aramubwira ngo Daniel we muntu ukundwa banguhagarara niki ngo naho babandi bari kumwe na Daniel ibo ngo ntibamenye ibyabaye ngo bahinze umushitsi bamabataha niko bibiri yivuga amaze Daniel ngo arahagarara ngo hagarara ngo aramubwira ngo hagarara mugabo ukundwa Daniel we hagarara ngo arahagaze ngo aramubwira ngo komera ni wowe nazi ngo aramubwira pi Daniel ngo yari yabaye kimeme ngo aramubwira ati komera Daniel we ngo ubwira makuru Daniel ngo amukora ngo hano ngo amufata no ngo Daniel arahagarara ngo aramubwira ngo ni jewe kandi ico gesi ntabwo ari Mikayeli wari waje hari haje marayika Gabriel kuko Mikayeli yari yarangije operation kare wumva uko yamubwiye ngo aramubwira ngo cyagiye watangiye gusenga ku munsi wa mbere igihe wari gutangira kubaza amakuru n'Imana yamye yohereza ijuru amaze duhura n'ikirere cy'ubuperesi ngo baradukubita turarwana ndampamagaza ramforo jewe Gabriel nari ngiye gusa gutanga ubutumwa amaze mpura n'abantu basaze mu kirere ubuperesi amaze ngo sabe ramforo Imana inyohereza Mikayeli niwe waje ararimagura niwe gataza ariho abaza yamashika ikirere arapasura none gani kuhambona hano kandi amakuru nkubwiye ndakubwira amakuru make y'Imana nsubireyo kuko intambara iracahari ndacaje kugwana n'abari abaperesi muzamuri icubahiro cy'Imana mvuko Imana izidutabara izivuga ngo izigendera ku mababa y'umuyaga izogutabara ititaye ngo se watewe ryari ni bande baguteye ntibishoboka Imana ishimwe cyane umunsi umwe yegereza Saduraka Meshaki na Abedenego irababwira ngo nimutankoze isoni ndabereka nimutankoze isoni ndabarinda Saduraka na Meshaki na Abedenego wewe ngo barabafata murabizi amaze ngo babajugunya mu itanura ry'umuriro ariko Imana ureka mbabwire ahantu Imana ituye nyine hakomeye ni mu mazi no mu muriro
aho nyine ni hwiba ahandi yo haje kuri Imana hahanze yo ahangaha izibona ko usitara. Bibiri iravuga ngo tizemera ko ibirenge byacu bigira gute bisitara ngo binagire gute, ariko ahandi zija kwipositiona neza ntunga ngo yicare neza nihajya muri danger ni mu muriro no mu rupfu no mu mazi ahayatemba, Imana ikama yicaramo. Irababwira ngo Saduraka Meshake na Abedenego ndi Imana yayo, ariko babwiye na mwami Nebukadinezari bamubwira ngo habe n'ubwo itodukiza, habe n'ubwo ibyo twatuvuga itobikiza. Imana ishimwe cyane, haleluya. habe n'ubwo itodukiza, ariko ntidushobora gusenga ibyo bishushanyo amaze ngo babatamwa. Ariko hariyaho Imana ntigeze yohereza Mikayeli, hariya mu muriro ntigeze yohereza Mikayeli, ntambara yari ihari. Imana yamubwira ngo Yesu wowe ugenda banza ubabwira amakuru hariya, banza ubaganirize ko uragwanike umuriro kandi uri umuriro, wowe genda hinduka umuriro ubunyine. Imana gusa ngo bagire gucya mu muriro hariya ikiguruguru gusa ngo bamabona Yesu akazavuga ngo Saduraka ni sawa, Meshake ni sawa, Abedenego mumeze neza, nimubanze muzunguruke aha muri safe. Ahantu hateye ubwo aho niwe Imana izitugirira twebwe tukabona umutuzo. Hajya ntunga hajya bazavuga ngo bzacitse hagati y'aha handi ya misozi hayigu, hajya abandi bavuga ngo ntuzuka. Aho niho abantu bazasinzira bakina tekereza bamishe baravuga ati reka tube ngo turuhuka. Kuntu bari baduhambiriye n'ukuntu badutayemwo baduhambiriye imigozi yabanjiranyo iracika ngo baze baravuga ati reka tube ngo turuhuka. Imana ishimwe cyane, haleluya. Imana iziturinda tizisinzira, Imana iriho. Dawudi arandika aravuga ngo nduburira amaso yanje ku misozi ngo gutabarwa kwanje kwava he, ngo gutabarwa kwanje kuva ku Uwiteka waremye isi n'ijuru, ngo kujya imisozi igosi Yerusalemu. Imana ishimwe cyane. Kora ku kidari papa, kora ku kidari kabisa. Tugiye gusenga Imana dusabe uburinzi bw'Imana. Twarangije kubwiriza, ariko reka nkubwire kujya imisozi igosi Yerusalemu abiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, kuko imisozi yose Yerusalemu niko Uwiteka gosa abantu we abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, kuko imisozi igose Yerusalemu uko niko Uwiteka gosa abantu be. Haleluya, haleluya. Bwana sifiwe. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbaza. Kababwire bakecu nta cyatuma Imana itabarinda habe mwicecekere gusa. Nimba ukiranutse warakiranutse, wubatse uruzitiro rwawe rutazorengwa, kandi uzujya mutuze uvuge ngo Mana nubatse uruzitiro, marayika ukurinda, Mikayeli ukurinda, ntazasinzira ntiyonahurikira. Imana yosinze twomera gute? Yoba ngo izivuga gusa ngo yohuza ingohe ikagira guca ukungi abantu ibihumbi miliyoni kwisi kwa madushira, woza ukandagira hano kuguru kukama kugenda umwuka gatso duhumeka guca uko abantu babeshejweho ganakayaga baba nkabakinga amadishi Imana yahumirije twese ni hasi ukaza bashaka za oxygen ariko izibaga nkigabanyika bangicishamwe hariya ikavuga ngo ni hariya. Imana ishimwe cyane. Umunsi umwe Elisa ngo baramuteye ngo baragenda ngo baramutera ngo abasiriya ngo umwami w'Isiriya ngo agiye gutera niho turangirije ngo aravuga ngo noneho ati turi mu guca hano bagacana twacana tugasanga bahamenye niki cyabaye ngo basoda baramubwira ati ntabwo twinjiriwe nta n'abantu dufite babagambaye, ariko hariya haba umugabo witwa Elisa iyo amenya amakuru gusa azamuhamagara umwami w'Isirayeli akamubwira ifishi, baramubwira ngo nibaje kumutera amaze ngo bateranye ingabo ngo baragenda bagotaho Elisa yarari ngo barahagota amaze ngo umukozi wiwe ngo asohoke ngo agire gucya, umva uburinzi bw'Imana, ngo agire gucya hariya hanze ngo yamasanga amagare n'amafarasi aba bimeze gucya gusa
umva uburinzi bw'Imana, umva uburinzi bw'Imana. Ngo yamasanga za mashini gane ni ku muryango, ngo asubira mu nzu abwira sebuja Kofi, ngo aramubwira ngo databuja we, ntitwamenye amakuru twe twaryamye none batugose nta hantu ndasose namasanga ni za mashini gane gusa nta kintu gisigaye. Ngo aramubwira ngo aho abo niko bimeze, aho naho twebwe bimeze gute? Uvuga uko bazagira. Elisa aramubwira ati nimba ari kuriya bagize aho Imana yacu ziyageze gute? Imana yishikirere. Aramubwira ngo Mana uzunyumva we, uyu mutipe uyu muhungu ntaza amakuru ari hano hanze, baguhwezura amaso yiwe ngo arebe ibintu bitugose hariya habiringiye Uwiteka bameze utabasha kunyeganyezwa kuko imisozi igose Yerusalemu uko niko Uwiteka agose abantu be. Wakigure guki ngo amaze abona amagare yo mu n'amafarasi, ngo akazasanga gusa iriya gusa yamababwira ngo uceceke akanya gatoya, ngo Elisha arasohoka ngo arahagarara ngo ashike hanze, ngo arababwira ngo Mana we, ngo nibahume bose ngo bamabahimwe, ngo arababwira ngo ko muraje he, mwaje gushakana? Ati twaje gushaka Elisa, ntabwo ari uri hano, nimuze mbere kwa wari. Ngo amaze yamabaradata ngo arabajana impumyi umuhana wose, impumyi muze ngo yamabajana Elisa wenyine, ngo abashize ndagira ngo ni Samariya yabashikije. Arababwira ati aho gabaje gufata aho uwo mwari ko mushaka ari hano nimuhumuke. Ngo barahumuka. Ayiwe ati dore tugeze Samariya twafashwa amateka. Ngo amwamara arababwira ngo se abwira Elisa ngo tubice. Arababwira ati urabicirike mubagaburire mubaheze nibamara bagenda. Izi impumyi zaje narandase nje nyine, none ugiye kuvuga ngo urabica? Reka ni gusa nishorera. Ngo arababwira ati mubagaburire gusa nta kindi kibakwiriye. Imana mu rugo rwawe tugatekereze n'umunsi n'umwe ngo hari contribution wagize uko abantu ubwoba nico nababwiye, uzamutekereza ngo amasengesho yawe y'iminota 3 turagushimye Imana ngo turinde Kristo nicawe ngo gira ngo amen, akamujya bariko ndagushimiye Imana ngo waturinze. Wewe nande ayo na amasengesho kukurinda wewe uhaye umwana ikiyoka uhaye umwana n'umuka muravuze ngo kuba turiho n'ubuntu bwayo, kuba turiho n'urukundo rwa Yesu. Uzuvuga ngo Mana we kuba ndiho gusa n'abana banjye kuba navuze n'ubuntu bwawe, ariko jewe sinari nkwiriye no kwegera sinonavuka habe niyo nojyama kwa mafa, ariko kuba turiho n'ubuntu bw'Imana. Reka nkubwire ibyo wagiyemwe byo gutinya nta mwuka mibi. Ijambo ry'Imana yatubwiye neza ngo indwara zose mugiye igenda ku manywa nta kizagutwara, bijya uzawumva nijoro, ibya nijoro biduteye ubwoba ntaco ngo bizadutwara. Ariko Dawidi we gintu cyamuteye ubwoba yaravuze ngo ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntiruzakwica. Uko niko yabaye kuvuga, akavuga ati Imana ni ukwezi naho imyuka yo ceceka wewe nturimo. Ariko aravuga ngo ukwezi izuba ryo kwaga cyane byibuze cyangwa ukwezi ibyo nabyo aravuga ngo ntibizokwica. Muhaguruke dusenga Imana. Nimba wumva ukeneye uburinzi bw'Imana aya manywa ngo ubwoba bugutashe burimo buhibushire, uhaguruke kandi uhamagara uburinzi bw'Imana. Mana ishimwe cyane. Ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarizwe mu bihe bikomeye, ndi mu ruhande rwawe. Ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarizwe mu bihe ndi mu ruhande rwawe. Ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarizwe mu bihe bikomeye, ndi mu ruhande. Ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarizwe. Ariko badi ko muratiripoti telefone ariko ndatangaye ukuri muhamwumva mubanguke Ebenezer ko muratiripoti telefone bikwikiri ariko murambabaje kabisa. Igihe imwe uri kuri WhatsApp uri kuri WhatsApp ko turavuga intambara yo mu mwuka, uri kuri WhatsApp. Navuze ngo Ebenezer mwese mutambuka baririmba ko turavuga intambara yo mu mwuka nawe ugatiripoti telefone.
ariko muza mumenye iyo tuhadukonde babwira ngo tuzatugwana n'imyuka yo mu kirere, tuzatugwana n'abantu bakontorora hano, nawe ukavuga ngo tugiye kugaba ahari. Mana ishimwe cyane, Mana ishimwe cyane. Haleluya. Mwumve rero mbabwira icyo na aya mango natekereje ko tugiye gukora. Uku turabanza dukore acte prophétique yo kukumbaramwe ubwoba wenyine, kugira ngo wumve kurinzwe, ubanze utuze, wumve ko ufite amahoro muri Yesu, waba wumva ko wokwidegembya. Nukuri uzopfa, ntitukubwira ngo tuzopfa. Umunsi wawe nugera, isaha Imana yagera, umunota Imana yageye izoguhamagara, ariko ntabwo uzokinyuka ngo bari abagutware uko bishakiye. Imana izoguhamagara igihe cyawe nikigera. Mwozamura icyubahiro cy'Imana tugatereza haleluya. Mwozamura icyubahiro cy'Imana cyane, bagwongera uzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. 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 Bwana sifiwe. Amen. Pastor anyihanganira natinze cyane ndabizi, ariko reka dusenga Imana. Ndabizi ko twabatindiye kandi hari izindi gahunda, ariko numvishe umwuka ambwira ngo tugiye kwirukana imyuka yagiye muri twe ikatwihebesha, kubera ko utokumva ko urindwa n'Imana yonyine, nta wundi muntu ikakurinda mu rugo rwawe bikamera neza. Dezi Imana mu rugo rwawe ikakurinda, nta yandi makuru. Ukavuga ngo Mana ndemeye undindire mu rugo rwawe n'abana bawe. Si amasengesho menshi yo mu wanje no mu wawe na hano kwa pasteur, ariko Imana yaravuze ngo nzorinda urugo rwa Desire kugeza igihe Yesu agarutse, kandi nzobasha. Ntazo twatanga, ariko twavuga ngo reka tuyishime ko Imana iziturinda, abantu bakamareba isaha, abandi imigongo igacika, abandi inzara nibwo izisa. Ariko reka nkubwire, ntakizotuma tutaririmba haba kuko yaravuze ngo naho imitini itatoha, amasho agashira mu biraro, tugahengera ubusa, tugahingira ubusa imyelayo, nta kabuza tutazishimira mu mwami wacu iteka ryose. Papa kubita agakunga gatoya nitumbara twegereza ubwiza bw'Imana, namwe munezererwe Imana. Gwino, 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 usange Yesu, zana imitwaro yawe uyimuharire. Gwino, 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 usange Yesu, usange Yesu, zana imitwaro, zana imitwaro yawe uyimuharire, we uyimuharire. Gwino, 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 usange Yesu, usange Yesu, zana imitwaro yawe, zana imitwaro yawe uyimuharire, we uyimuharire. Zana imitwaro, zana imitwaro yawe uyimuharire, uyimuharire. Rumara ubwoba rutuma ndirimba, kubimenya niyo buzima. Rumara we, rumara ubwoba rutuma ndirimba, kubimenya, kubimenya nibwo buzima. Rumara ubwoba, rumara ubwoba rutuma ndirimba, kubimenya, kubimenya nibwo buzima. Rumara ubwoba, rumara ubwoba rutuma ndirimba, kubimenya, kubimenya nibwo buzima.
ubihetse kwarangije kabisa wengu wetsa volume igere nkara hejuru twirukana abazimu ni hahandi Imana ishimwe cyane muzamuri cyubahiro cy'Imana urugamba rwatangiye kabisa urugamba rwatangiye zamuri cyubahiro cy'Imana Hallelujah. kandi nawe papa ubengu wihuta dumarwe nkuga akugusa kandi ntucurange byinshi mureke dutereza haleluya tubarangiza Krisha Dani. haleluya mwebwe turi kumwe Cyane. muzamure cyane mbuve kandi Hallelujah. Yes. haleluya magara cyane Sabila Krisha Dani. dufite ubwoba bwo kwirukana satani Oh yes. kandi kuko turakora mu rugo rwawe ahunge ashindwe shetani ashindwe ashindwe Shetani ashindwe. ashindwe shetani Ashindwe. Ashindwe. Shetani ashindwe. ashindwe Shetani ashindwe, ashindwe. Ashindwe. Shetani ashindwe. ashindwe Ashindwe. Shetani ashindwe. Ashindwe. Shetani ashindwe. Ashindwe. Shetani ashindwe. Ashindwe. Shetani ashindwe. muzamure yema Yeye ni simba wa Yuda akiwa upande wetu ashinda. Ni salama, ni salama, ni salama, Ni salama. ni salama, ni salama, Ni salama. 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 Ni salama. ni salama, ni salama. Hallelujah, mureke dusenge Imana Imana ishimwe cyane hallelujah. nta kintu kibaho burya kidafite umugambi wacu ikubwire ngo urapfuye uko hari abantu pasite bishiriyeho ko batakiriho akavuga sinzoshingira iwacu ntitwoshingira twebwe nitugeze hariya tuzopfa napfushije umugabo n'abana umuhungu wanje ntiyoshingira kubera iki Mikayeli we uramuzi uzi ibyo ahayakora icyo ni ikinyoma ngo jewe batwaragwaje ngo ntiyokira Aho. ngo baragerageje ngo byaraza bageze ryari 38 Inagiye Yesu arahanyura aramubona aramubwira ati haguruka wikorere uburiri bwawe aramubwira Haguruka. Yesu arahanyura aramubona aramubwira ati haguruka wikorere uburiri bwawe wigende. fukame hasi dusenge Imana Umamuyazi munsi izuba Yibutsa ineza y'umukunzi wanje. ayumva washuruwe Unyibutsa amagambo ubihasi masa mu magambo inyuma y'umukunzi. Yesu Mana igira neza nana sihari bari bayumva ayumva washuruwe warungimu saya magambo Mana ugira neza ubihasi masa Data we muri binyoma Data we aya mama tugubwe neza aya mama ubwoba butsinde mu izina rya Yesu
utugotesha amababa yawe ayumva Tugotesha wacuwe ubuduga. uhora unyibutsa nyamagambo bihe byimaza magambo urakoze y'ibinyoma data we icyubahiro ni icyawe mana ari wowe icyubahiro ni icyawe hadisa prida danitamana banda da sale gune kasi la urakoze gune data we ajeje wene la guardia da sale passi la gresh urakoze data tassi di ve icyubahiro we ti leftide ne faktide mana mu izina mana istaheri we tugukomeye amashyi kuko uri imana Hallelujah, 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 hallelujah. ayumva washuruwe uharunibu faya magambo mu bihe by'imaza mu magambo y'ibinyoma n'umukozi yesu manakatare haleluya kandi nawe ubibuka mugenzi wawe wabaye uriya muntu umwanya wose ura haleluya imana ikamugira neza tutere haleluya Hallelujah. ntacyo bitwaye turarangije ariko turi mu bihe byiza byo kunezererwa imana tuzamura ikiganza duheze imana ishoboye Hallelujah. tuzamura ibiganza duheze imana ishoboye kandi haleluya imana y'isiraheli kamari imana bashibashusha urakoze cyane Imana yo ayumva urakoze cyane